Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Madamo nga mga layaw nga kasapatan ang makitaan sa kabukiran. Apang apisan malayo sa katawhan, hindi naman ini garantiya nga sila ang hilway sa kahalitan. Ini ang bangod sa mga buluhaton sang tao nga kun hindi man direkta nga makahalit sa ila, nagaguba sa ila ilistaran. Amo gani nga ginhimo nga misyon sang Talarak Foundation sa Negros Occidental kung sa diin miyembro si Dr. Monica Atienza ang pagdampig sa kasapatan nga nagapameligro na nga mapapas. Nagabulig man ang grupo sa pagpadamo sa kasapatan kag sa pagpaintindi sa mga tao sang mga nagakaigo nga pagtrato sa ila. This morning, we will be joined by the resident veterinarian of Talarak Foundation Incorporated. We have with us Dr. Monica Atienza. Hi, Doc Monica. Good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. May aga. Hi, good morning, Adrian. Thank you for having me in GMA Early Edition. Doc, in terms of conservation efforts, ano na ang mga nalabot sang Talarak Foundation sa Negros Occidental? We go to communities, communicate with different stakeholders, do community education, and then we are also doing assessments of the remaining forest on what is left, what are the animals that are thriving in our forest. We also do scientific research because we know too little of our endemic wildlife. And of course, we continuously breed them here and in Kabangkalan in the hopes that one day Negros Occidental too can have a viable forest where we can release them. Thank you for fanning the flame. Let's have a quick rundown, Anay, no? Anong mga nagkailain nga mga kasapatan, yung mga kabig naton, halalungan o kon mga endangered, critically endangered diri sa probinsya? Okay, so we have what PFI calls the Negros Big Five, meaning they are endemic or native or can only be found dire sa ato na mga forest. Ito Visayan white pig or baboy talunon, Visayan spotted deer or usa, Negros bleeding heart pigeon, Visayan turkey hornbill or tularik, and rufous-headed hornbill or dulungan. So we picked these five because under the authority of IUCN, these animals are considered endangered or critically endangered. And our goal in Talarak Foundation is to help and secure them while they breed and eventually release them back to the wild? Yes, that is the goal. So yearly, we are gradually producing a good number of offsprings from these pairs of the animals. Doc, this time around, let's do a virtual tour of your conservatory sa kilid sa provincial capital. What's there for us to see? Yes, what you can see naman here sa Negros Forest Park is a variety of endemic animals, be it birds, reptiles, or mammals. Tion, magbunag ang aton mga kasapatan under your care. We can actually name them, di ba la, right? We can pick a name, then support your cause, di ba la? You can, go through our page in Talarak Foundation, either in Instagram or Facebook, and then help us name. Right now, we are asking for help in naming our Visayan Turkey hornbill fledglings. So, yes, you can help us name them. And also, you can go here in the Negros Forest Park to just, see the animals, donate, or just adopt the animals. Ari Doc, special focus and attention lang sa aton cute Visayan warty pig. Balian mo ni siyang baboy talunon nga nakilala naton. So unlike sang mga baboy nga badasing magdamo, ari naman ya. So the domesticated pigs can grow just as big, just as fast, and just as long as our own baboy talunon. But yeah, Visayan warty pigs are very special because aton siya. I mean, you can only see them here. You can help us visit. You can go here, educate yourself, get to know your very own animals.
see them face to face kasi most likely maybe in the near future maybe you can't see them anymore. You know, pride of the Negros Sanons in having these rare animals is just as important as well. Thank you for being part of our program. Once again, mga kapuso, Dr. Monica Atienza, resident veterinarian sa Talarak Foundation diri sa Negros Occidental. God bless you, Doc. Thank you for having me again, Adrian. Mga puso, ang Talarak Foundation, isa lang ini sa mga pilanaton ka mga sektor sa sosyudad nga padayon gihapon nga nagabaka-baka, agud pakigbatuan ang mga nagkalailain nga problema. Ilabi na gid sang aton mga kasapatan kag sang aton mga kagulangan. Ang aton obrahon, suportahan sila. All out sila sa pagserbisyo, kita dapat all out man sa pagsuporta. Di ba said? Adrian, madamo sang sektor sa aton syudad nga sa masami, hindi matalupangdan, ginakalipatan, kag masubo, ginagamit lang para sa mga interes ng iba. Sa sining aspeto ang kinahanglan ta sa mga tao nga nagapanindugan. Galing sa mga tao, ginaunang iban bisan sila ang nagakabutang pa sa peligro ukon ginabudlayan. Saludo kami sa inyo mga kapuso. Samtang ang isa ka kapuso actor nga upod ni kapuso Kate Neville sa Bistok tutukan ta sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.